Black hambai TTADC hapangbai last year of the Tipraham scheme by 600 beneficiary no oturoka boroni income generation black kaham no feedback jeng makha je nanai roni bisingo maximum borokno borok kaham income generation ongha hnoi borok ni feedback jeng makha hani bangi chini maharaja black khatung jagoi jodi tei bananai tongkha ke jeng Tipraham scheme ni bisingti e auto EB auto ronani process khaipidi hai hnei maharaj sawo ngebono nojong yapri selaiwi অনেক দিন চর্চা চলেখা বাহাইকে রনাই বসে রনাই অটো নানানি বাঙৈ অ্যাপ্লিকেশন খাইমানাই থানাই ফ্রহকে जों শুধু প্যাসেঞ্জার অটো সিমিনো जों রমানি ইংগে তাবো হংকে গুড ক্যারিয়ার্স বো তঙ্গো তো ক্যাটাগরি আর नि बिसि 9 किलोवाट তংনাই 12 किलोवाट তংনাই বরনি আলাদা আলাদা দাম তঙ্গো ইংগে তেই মার্জিন মানেবো কিছা সেপারেট খাইজাক e auto passenger ni ke 9 kilowatt capacity battery bo get 25,000 beneficiary roni contribution nangnai thik bahai ke good carriers ni e auto 9 kilowatt hinke 30,000 margin money marnai e auto good carriers 12 kilowatt ni hinke 35,000 nangnai mai ke 3 category ni tabo beneficiary rok selection khaimanai boro good carriers denanai naki passenger e auto denanai bono selection khaimanai sara tripura ni joto subjonal office boro application roimanai 300 taka rowe boro ni minimum application fee 300 submission khaiwi joto zonal subjonal office boro submission khaimanai 16 तारिख जरा और जागाओ जों kaham ke वानसं नायथाय जे कुनु ग्रेंटर करै जे auto nanai roni bagai ग्रेंटर करै ग्रेंटर nangya borok direct tam bwswnai ADC subjonal zonal office application khaikhai ke boroni civil score kaisa naijaknai civil score naiwi boroni civil score eligibility khai ke Bajaj Finance ni hoite borono finance ni provide khaijaknai bobo asuk interest kwbangya motamoti low interest no 10.9% khlaiwi reduced rate ongnai bahaike tam bwswnai rojaknai taklai bosoro जों target tongo 1600 jodi demand tongkha ke beneficiary ni demand tongkha ke जों teibo rojaknai addition bwkhak tei borono 80,000 subsidy rojaknai per beneficiary je selection ongnai ro selection means je eligibility ongnai ro जों joto no ronai sara tripura ni joto apply khainai no jodi civil score boroni thik thak ongkha ke ronai boroni demand jodi 1600 ni sai kwbang kha ke जों teibo bari ronai haipano जों apatot target nakha 1600 nge nahor mung omono je chini kami amsai ro tabok phano chini jubok ro income khainai ni asuk source kwrwi hani bangoi auto bai bo motamoti chini yacht rok young generation tongnai ro nijeni family no chiko makono manage khaimandro income khaimano tani ke petrol ni khorcha tabok belai high jotono saimano je petrol auto rok ke tabok boroni din hajira pusogoni sachi onek kothin ongoi thangkha engke e auto khaimani poribesh bo kaham ongo tabok jog change ongoi phaiha pura global tabok maximum EV gari electric vehicle cholai tongo EV auto cholai tongo omahai no naharoi no जों chini environment bo जों maintain khai nangnai sustainable nini livelihood ni no wasogoi no जों Tipraham scheme by auto ronani bagoi tabok chengjak phikha blaike hambai tabuk sakjoroti khorobusuk beneficiary ni apply klaikha Mia jora 61 beneficiary kalaikha maximum no not zonal ni beneficiary ro apply khaikha boni pore tini jora tini ni update jengmakha 35 jora tini jora borok chini PO office beneficiary ni list sokpaikha
borno जों daily no civil score check khainani bagai rahawo zone wise sub zone wise boroni beneficiary list segregate khaiwi boroni budget finance ni thaneo civil score check khainani bagai rahajago ge borok budget finance civil score naimani pore amrok eligibility list tongo hunai raho khainke जों borokno ronani bagai procedure khaine officially notification onai nirok eligible ha margin money 25,000 30,000 35,000 janja category ni auto select khaimen no nirok thangui registration khaidi rang joma rogui hinai जों notification onai tabuk omhai beneficiary rokni bisingo boporogo abo rojak phino handover khlaijak beneficiary rokno tabuk to जों registration khai tongo registration process hungui जों lot wise tabuk jara date khayakho जों 200 ke target khai tongo je 200 beneficiary registration khainke जों first phase ni kaisa inaugural program khainai Maharaja ni leadership by bono delivery program khaijan